wo Ghana to ba ko ga do ganga ga le yo si yo keke ye djume viola yo mele do wo yo nya Ghana vio aba amo me ala faton menye bubuto Ibrahim Mahama to gare no po ta ogbo ga ka ogbo pele fe this man was a prophet. I'm telling you Kofi Awuno po mi jo le fi maka bubu ji na wa pe gamani lemi Okay. Bora Kofi Awuno ganglo hakpanya sesere etanyanye the cathedral Avi. Efo Yeah, where's all? Barakuyo Look as over Akpini News and Talk. Akpiri news and talk There. you follow Before. Barakuyo Après, mais o follow strong view. Strong as yeah. Barakuyo Alright. Trabalho hojo yeah Fianya la media million kure amegan yo enye veo skebo o wode na Ghana alo de open tepe ota open koyi ji okay mi ajibe mi poncho Mr. Kofi Awuno okay Kofi Awuno he's a poet hakpanya ngolola onye okay ta mi je mi afonchon ni mi po aleke o le no ve vi na Ghana to ro mi avu ko mi to ame gedola onya o si wan ko ka ko mi nya meka konko onyo edo yu owo amo gedo mi nya ta mi je mi fonchon ta ni na de la si o madere ya fa la adere me fa yo akpene nu gboro kata ameka onye ameka ni Kofi Awuno okay ku akpena nu gboro kata ame kata le akpeni news yo me no be video kpola akpena mi kata mi akaka nya nyona tuko be mi va be na mi ada evenu to me de ya va laji e mi alen kure amenyanya alo amewonu te paro abeleke mi afobula to ati ameveve de ka abe mi afo ame inugba George Kofi the devil Awuno akpena mi tabe ya be nya gboro mi yes ta ya pe yan gboro mi agbe okay ta ameka kon togi onye okay akpeka de babiata Mr. Kofi Awuno enye akpala hakpanya ngolola gan no epeju come ple Ghana godo kakayi kekeme godo yevoju kokata onye alebe menye hakpa nyangolola dede konyu engolo agbanlegede ta ojile pe akpereka alafa sieke Blaton Voiton enye 1935 ke eva trom egbele pa peve ple wie tome le terrorist alo ajo dada ke eva ijile Nairobi le Kenya le Westgate Mall fuma viva ova gbele midi le ta mi ato Kofi Awuno engolo hakpanya gede alebe epe ngoyi la agbanle sosro nyawo metala eva zu abe nufialaga le mi abe suku koko abe University of Ghana bazo researcher le African Studies ya ko fiana le afima African Studies ta efu le fuma pa depe ngolo cho yevo do agba yo keva senta le miawo ntala eva zu America ple mi abe jukula lagban osajefo be velia panye oklo ebe nu ngolo yanye America ke shape na Kwame Nkrumah pe Africanism tane Kwame Nkrumah be ya publish article de alo nu ngolo de le Pan-Africanism alo America akodo Africa ngo alo cho African good ya ngro ne metal
ya da si la gbana ni beta o e vo mi agbana e pe onya gbale pa correct ta Kofi Awuno a e pe nu te pa wo ma ele be mi adejesi e ta pe na pa be edo nku ejem desi beta e to beta okay ta na po be mi ato to beta ke mi o ha mi atan we vetanya akpaka ma constituency kama I think Ketu North Ketu North okay Ketu North la the Ketu North mia la agbaje mi jagwa mi jivinami jivinami ta mi ata le nkure agbanla de ko ngolo okay engolo agbanle abe rediscovery e ga ngolo agbanla de abe the cathedral e ga ngolo hakpanya de cho Sons of Sorrow okay Sons of Sorrow akela e ga ngolo bubude o ga yobe the anvil and the hammer the anvil and the hammer ta ebe nu te po tala mi abe jukula la koko amenyu gba Jerry John Rawlings en to kwapo be ame sentala yakwe o ambassador sa kwe dare actually nyato Jerry John Rawlings kwa odoka ono kuli nto kaka ba kwe dare aba make okay to na Ghana I represent alo ano Ghana tepele yefoju koma be Cuba eya wo do makata ne okay ta yefo ba ambassador sure eya wo do ame no dukonu like Cuba even UN United Nations Kofi Awuno eya itepe makata ta me se sepa edengo ape okay missy ta ogbonna mi be e bayi te fadi fi mo zube va blamidi o ba gbemi ni be ajogun o fo na no o ta mi gbara terrorist atan fo ncho le kenu Nigeria afi o zube o ba gbemi de okay le 21st September okay 2013 de ko globe amegan eyide mall le Westgate Mall Nairobi Kenya afi fini mall no atan gbe mall la eyenye afi keke o dirana nouveau vole o be afle boji wa po o be afle afopa wa po pen se mall o be afle radio set wa po TV set wa po ya be mall ta mall ko mele gbegbe me anya asigan me correct ese wala ta be mall o le Ghana ha Melcom Massmart China Mall Accra Mall sigbe fun me ko ape no va jore jile efuma ta ne gamele kra mi atan lenkure yes igba nkulere pe hapan abi mi an lenkure pe hapan won ona mi nya be cho Ketu North right eto beta vetare ma bia be be o se ba bia la brekwe ta ne zikwi no pere no si afi o ba tro megbe la wa na mi nya le nya tepe ma zikwi do fe to gbo be eno to efiasame okay ya ke zikwi no fe de kemele o menne le poti ndeke la sinye sigbe ne de lela kemi efebe ametiti o nkomia atedo ya ke nu ke menya be bubu yala onanele etukomele beta kakavado garemela yabe tukulola President John Dramani Mahama kranjibe ya nai notre beta district hospital nizu ahuno penko eyanye bubude togbike hona amegan legbe ewo dogede to Dr. Kwame Nkrumah be time fado President Jerry John Rawlings kaka gavado to gavadide tukulola
John Dramani Mahama me ananyabe enye nu teƒe wɔla onye nteƒe wɔla ta akpe ta mia o yo agbele vovovo yo sike bo nglo englo hakpanya gbale diri hakpanya ne li sike be o yo enga Song of Solomon Songs of Sorrow. Songs of Sorrow, yes. Sike fiabe Aviha. Awunonto a engolo na Aviha. Aha, ta abele he biam sebe no fe ka let's say Songs of Lamentation. Dej. Yeah. Aha, engolo na Dej kun. Oh, okay. De Africa duko me vi ope koni fafa kude ele keke yevo alo ayevu yao va blemi tereto ta le ebe dume ntokura la onanko yebe heno gan abe ekpo be ame o ke paha alo hapolawa le ve nigbaji awo yona be heno. Okay. Aha, ta heno gan kun uyona nele ta fi be bubu te fere paima afi na wonto na bobe hapopola mele bobe oh mele easy ta heno gan kun uyona ne go be enongona nugede. Yeah. Ta wonto ne sen gogo awuno. Yeah. Awuno nko a enye nko de togbike efi abenuka vema no ji de vike viji dogale nwa nenye ntwa onye na be awuno nenye nyonu a amu yona be awusi ekpude dukeme he chokole be konini kole be nkoyoyo afia be eyojia omeda awame dele wu aha eya kuma tangbolo manyane be eva zutogbe nkone alo eya nto toyo ego be nane olia togbe nkodo vati miaun aha de ya be de kono kele to trota yo yiji le mame ta mia jibe milenkude hakpan la de kan. Okay. Obey Songs of Sorrow. Songs of Sorrow ha engole. Yeah, na mi kpo hakpan ma da edela si oziwa. Nyento be hakpanya. Songs of Solomon Sorrow, right? Yeah. Songs of Sorrow. So keke awu nongolo. Na mi lenkude. Ela si wa. O matanji now. Okay, ta ne me la si o le kia. Ela signe. Ele vevere le bien derrière avant la ji. Okay, fine. No la si o ni mi atan do asi de ka ni nya ko be nu kata won le. Maybe so srone le me. So sro le me. So sro le me. Okay, ta wa nam nya nya me nya. So sro le me. Yes. Teacher obe agope vivita. Atime volete o. Agope vivita atime volete o. Wa ago amenya gba o. Menya gbe. Na go ma so fun mi akwa di. No be agbe inki. Na go ma so mi akwa di badari la bo. No be agba. No go yana kokono level go. Ene. No be agbe ene kra ele bobo. Yo vazo agbo. Anyway, if you share e o dudu hand say so. Ta atan fun koro do to agonwa. Oh, bojere. Do fún mi karo. All right. Agodo mengolola mese fufusie o. Agodo mengolola mese fufusie o. Esewela. Yo ago a. Efuaya hoho amese amanya ba ago a. Enemi ledoma ayale didi fun. Ta o manu agodo me ase ya fufu. Aba no sisi. Bere agodo mengolola mese fufusie o. Ame tisie. Okay, da no be hakpanya ma deme hakpanya nyenu ngonglo ade keke aten amia nkuku ade nono metata do akodare agbanleji. Okay. Atande bibla benya ome atande hajiji ome egwerade achade denu ko ka ke elebe na we be ni holonu amare le yefu gbe ma elebe ni rhyme. Okay. Egwerade rhyming vide ni so denu yoyoro no so akwe aha tamia lenkure abeleke gbara mi lenkure Kofi Awunope hakpanya de kan. Okay. Aha ta ekela
enkonye title alo tanyanye Songs of Sorrow by Kofi Awuno. Jogbese Lisa has treated me thus. It has led me among the sharps of the forest. Returning is not possible. And going forward is a great difficulty. The affairs of this world are like the chameleon physics into which I have stepped. When I clean, it cannot go. I am on the world's extreme corner. I am not sitting in the row with the eminent, but those who are lucky sit in the middle and forget. I am on the world's extreme corner. I can only go beyond and forget. My people, I've been somewhere. If I turn here, the rain beats me. If I turn there, the sun burns me. The firewood of this world is for only those who can gather it. The world is not for anybody, but you are happy with your fate. Alas, the travelers are back, all covered with debt. Something has happened to me. The things so great that I cannot weep. Enya sese wa. Enya sese ma. Let me dem. Nyata gbanya ke nyata Nyagame. Agbeleva vegbe mesigbe ame yiwo le todomi. Wa segoma. Watan asenya ya. Efo abele. Nyata klen Line by line. Adi le vegbe ma. Nyate win. Okay. Nyate win. Watan wena Gakela. fast. Ade fuvide. Ko nyebe mi fufu kata ne bi gba susu kata kun the central idea alo susu gan to okay ta wea fota na mi ko okay mi to line de kareka o fota na no kwebe line de kareka la de fois fota na mi le me api wa cho gomede na mi hakpanya ya Kofi Awuno ngolo hakpanya ya ple susube ya favi alo avihai atane khele nono me gbantola alo nungolo di efreti gbantola egbologbeka Jogbese Lisa has treated me thus le begbema wontonya Jogbese via destiny good dakela yevo yala wata yobe Jogbese ta ngongolo mela ngolo be Jogbese dake ebevia anya be Jogbese ngole ekwera di ta amono hajibe Jogbese ye asewera di ala sona ya ekwa Jogbese wo malia senye wo mu alia senye wo mu alia Jogbese anyam kala ifugbe abele fe ebe destiny ta ebe ibe destiny alo ibe Jogbese wo ya ala alo fate 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 ai gaba yi de ya ko ma Jogbese ma apre destiny ma okay ta Jogbese anele nkure wa po be Jogbese akegbolo nya tole a enye efe destiny ele teterejibe ibe Jogbese wo ya alia ta nele nkude hakpanya ya ke ga po Kofi Awuno fe kukula avia gele mu na ponu ya ke va jorejira Ebede, it has led me among the sharp of the forest. Returning is not possible. He didn't die on the land, on his motherland. If you be ele numu choyan to la pari. Efu nu ekpo ya ntope ekula. Ebede. And going forward is a great difficulty. The affairs of this world are like the chameleon physics. Kika menya ode ula agamami nka opa agamami kan. Ye mepepo ya o. O like o lo po nyaji agamami re. Ko that screen amo wa. Leka agamami le. Afi amegana gbogbo be igede me kiheme pe mu de la ba agamami si me igero imatan tutu mele de dele ibe wu
agama mi me tutu a lebe nyanu we ba gama mia to dredenwa mele tutubo neza parazo eza kashiao eza omo clean soft o echifi eya gbara megale. You see, he said, I am on the extreme corner. I am not sitting in the row with the eminent. But those who are lucky sit in the middle and forget. Hey, and you say like every day, you put me down, you put me nyanya. You me le kamo lo. Kare kamo who le fumiere. Ame you le dome. O le fumiere me down. O ngolobli la. E anye gbe. I'm a politician o glo le. Hello. Amesela. Awuno delo. He was a prophet, let me tell you. Egwea. Abele ke mi aba me down mi dakonovo. O le tepere ya ngolo mi bele. Ya gbro le. Bo eyi o no megbe. Ya. Eya le megbe kro la. Eyi o no megbe afi obi yo yi position ma. Good. Fi ma ya opo susu le telo. Good. O tan zo afokpo, o tan to fufu. O tan fla demewe. Ma me no vote na yo. Yeah, that kind of ble. Those who had opportunity sit in the middle and forget us. Very serious. Very serious. Sarah, every day. My people, I have been somewhere. If I turn here, the rain beats me. If I turn there, the sun burns me. Nyato me la parela. Ne me tro de fi. E chipom. Ne me tro de fi undodo. E fi aba yala akpatare ke. Ezu bome titapo. E fi de ke me ji bi ajede wu. Ame ya yo ngun de la. Elebe bo ma ijina olo. Vo me koto yo ri. Me koto nyo enwole ne mi akoto. Esema, Kofi Awuno a enwolo menye koto. Okpobe enu afe me chila. Kofi Awuno enyanu kan ya. Enyanu kan ya. Kofi Awuno de. Menye amoyoke abenu yeke no amoyoke to fu de AI alo yevo be modern jio. Chila fe me. Ta enya mekeke tro Ghanaian culture alo Ghana tope tradition alo dekonu ko ngolo hakpanya ta be hakpanya yingo yeah menye America ke ano de hakaka anyo kwan be irai nam azema an be de ha lotu de ha re ewe wo mala aw menye me mafu menye Kofi Awuno menye mumu hakpanya akolo amaya nya me susu etomi o efo amenya making ngolo hakpanya fear African studies allo Africa tope nu tope le university koko ma le gon tananya ba me dengo na medenye researcher na Dr. Kwame Nkrumah he ngolo agbale gbogbo efo position ma se allo dope ma amiji nyaiji ebedi the firewood of this world is for only those who can take heart. That is why not all can gather it. The firewood of this world is what? Is the he said the firewood of this world. No, he said if no. The firewood of this world is for only those who the firewood of this world is for only those who take heart. Take heart. Yeah. People who take heart. That's why not all can gather it. Ekpo edenake for pepa o de kun but ma fa vi me de da fon pando I don't know inake for body onya fi da fon no yi pando egbege we ma pore pando apini du come ni me pore pando juanti pando juanti dodo me to chef ma me to kemire American mi do me to ma yi mafia be na me nchere mafia we do me kwe before mafia o do me kwe okay toganji amankui bojere de ka come ya okay tanu kale nake for forme nake for forme na tepe nake for forme nya view adona nake for pere tepe kike mi do ba yiwayi na mi do fumare amabubu ba for nake ho una bena gazo ingo go meni me pona ke o mata dojo yeah e do che yi ta frache anyi gbanu abeda
engo vodio. Yeah. I'm all for that. Oh, I mean, I'm la class. good. Tamia easy. He said, "Takake me na ke gbolo lo. Ele gbogbo na mi be de. Ngogbe nya zoni. Yeah. Agbemenya de. Edefu. Yeah. Kake de jidodo e. Eta, he said, the firewood of this world is for only those who can take heart. Ta ele mu focho risk. Risk taking. Chachia do li wa hia be afodede lo wa hia bo wa de. There. Afi nu wan anyu ka ko le fofon. Jimela si Ne la pe mere at me na ka ko dojo ada pela wa. E ti fafa ko there. Eto hia. kan len to de. Good. E o yengo. Kan le ko da pe. Kan len o da. Good. He said, he said, alas, the travelers are back, Okay. all covered with debt. Something has happened to me. The thing so great. The travelers Alas. are back. Alas. Molebala, Mulebala. asichalao, alomo zolao gbo. Ogbova. Okata efelon. Ya asisero. Mebede. Efia bede, awuna gbogbo mbede, mi abete fele mi awula. Efu. Eki ye mele fifi kra ko faje me khio. Gwajere. No, gwajere. Omo mozala. Akwa mozola mi nyom yakata la Oya nyibadia. amuro ye yevo du come bona. Efu ogba na. Makwa me yohega ire xenophobic alo South Africa. Onya weri. Ni akele jojole Ghana fifi la. Yeah. Ghana to come view South Africa. South Africa view be gamele de dena you. Ghana to ba ko ga doganga ga le yo si yo keke ye duma view la yo mele do wo. Yo nya Ghana view amo me. Alafaton. Menye bubuto Ibrahim Mahama. Yeah. To gare no popo. Ta ogbo ga ka ogbo pele fe. Efe. This man was a prophet. I'm telling you, Kofi Awuno. Po mi jo le fi maka bubu jina wa pe gamani lemi. Okay. Bora. Kofi Awuno ganglo hakpanya sesere. Etanyanye the cathedral. The cathedral. Okay, so me woo the song Sons of sorrow. Sorrow. Ni so soro bilibo, makaraji ba soro bilibo. Strong gede. Mi nche kro me ga soro. Tamia the cathedral. The cathedral. Cathedral e ya yenuka. Akpatare mekeke o subona. Cathedral, yeah, ganto. Subo yinaji. Afo bayi nyagba na ode. Don kuna neji. Le Ghana to comedy. Na nejo. Okay. Nuka jo. Jukpola de be aba to cathedral ne mi po. La ke ma yonko. Oh. La yonko. Yonko ngai. La yonko. Mia to nyere mia. Ewan kore. Jukpola de jibia to cathedral. Yonko Cathedral mare. Efe nya. Mebe nya ya kere. Ameyare egboro nya ri ya pe cathedral mava. Tanya sore mu. Oh, nya di pere nwe. Makale nawa. Makale Kofi Awuno fe cathedral nami. He said on this dirty path. Kofi Awuno a. Yeah. Eje mi wo research o efe jitun. What amegere yo possible. They were born special. Emeko. Ake o ji toke. Maybe lo efe divime. Amade pon yan de brona jilao. Mi ayi beta. Mi le beta egbe. Amade pon yan de brona efe jilao. Be divia la zunare, divia amegi atogbe amoro le sigbe. Be semera. Okay. Sigbe fun me. Na mi a onuma. Is it the cathedral? Na mi Kelencho cathedral. The cathedral. Yeah. On this dirty path, a tree once stood. Okay. On this dirty path, a tree once stood. Okay. Shedding incense on the infant corn. Its boughs stretched across a heaven, brightened by the last fires of a tribe. They sent surveyors and builders who cut that tree, planting in its place a huge, senseless cathedral of doom. Evo. Hakpanya Hakpanya peteke. Gakere
Ne me gba me na ori. eme tolo eme Ebe de on the atia vidi no. he said a tree once stood shedding incense. Enya incense de. Oh yeah, no good. Didi na atia de nomia si le duko mekpo. La nyi ba ya ji. Na vovoni. Ole ya vevena. Ji mama sela. Atia de menye. Menya ha jiji o. Nyeme tia kuo. Hey. Gake me do vovoli na nye prometo. Gake me do vovoli na nye prometo. Zoma. Avegaje. Asama. Egbelasi o. Kofi awuno le gbegbe bere. Atiare on this dirty path. Okay. A tree once stood. Ebe atiare no yipo. Ekwere shedding incense on the infant corn. If you ebe atie do mahala, oga fabli fefe wedi atimala edo vovonli. Na bevelili. Have you odo ameka surveyor? Surveyors. They sent surveyors and builders who cut that tree. Then they built a huge senseless of cathedral of doom. Eka da doom, defma doom magonga. Doom enye fu pepe. Ya kame nu basa. Eya gava direct epe. Enya ke gbolo leri. Ele nu photo African traditional religion. Okay. Ele nu photo ati gan yo lan ya nyinu ka ye. Ni ape korodo, ni ape tradition, ni ape konwo, ni ape custom. Enya be eduro me na yigbe. Bele be na gbala lo. Okay. Mele be na guamo. Okay. Esemerari. Yeah. Ejuro le mele be na guamo. Kake ekorodoma ke le dromela odukona edro alo odu onyiko odukona duko banigba tanu bara ole jojo eya gbolo Kofi Awuno le benka. They sent surveyors kayavo vare le history me ota yevo ole bibla de asideka. Okay. Asideka o melande keri afia benka asima mela eke o melande keri ya kole miabe nyona mo katan lejoi. Eya gbolo le benuka miabe korodo miabe dekonu a obe ya hemenyo yo deoda yo ko cathedral of doom ve egbe miaba megan one of parliament alo one of south apepe me acho bibla adajogbe kakecho keke gbori ya ofimi ma bialo cathedral solme ko wale ma aw okay me solme ko wale mo gake enu keke gbolo Kofi Awuno le a mi atole benuka over to senseless ekela tiamelenu tabiawe cathedral le talemu ta do jinu ta oto cathedral do akebenka ekela senseless cathedral of doom o dem ya pe de konoda yo ko deve me mi wo kehe e ma nyona mi nunolao o mi ko me be gave Yesu ayira mi o be Yesu ale kekemenu ugbe oyin ade gbolo nunola we no nunola gere o me de sia do gere wa gbolo be mi ko me be kesino no be mi ko me be ma wa yira mi ekwere de kimi o be mi ka mi be vedro ya la menyo ya be vedro la menyo e fo vedro le a menye evuno vedro onyu vedro le a okpolo na me itepe setepe esemera de etukoro me yififia na yiya mata wonu fo kwa sijo na si na nko ma tio okay kake gbela o denu ma oda e over ho o be nku fufu itala over ho nubu wareve evo onyabe miapo kono ha blima ma nyi kon gbegbele wa konu gbegbele o le menya sikebe ba webe nku fufu ha ba webe konu ma odura menya be nku fufu ha ba webe konu ada odura ha menya nyire ta akpami ha ne be kokwe atanto asi odia yeah ne ma gbe na obe won to che nya le fie be nu ma menyo yeah abe podon blima ne nya po fia ku a o ma dina fia fufulo good ape o chona me bubuo ya ko pere pere bono zomo ble
onye be onye de kon bara edo onye be bo ni ba kuchina me ame dukoro me dukoro sian dukoro gale wo o ma china ba yo gale wo re o le wo ya ganya nu kaya ya la vodi enu ma nyonyo ta nche menyo na mo akeke igbolo melebe ede o le a de konu ada o le abe soro de be de konu okay mi o ho mi ganya fifio ta mi soro de pe ko de fedomi mi ganya nu popo le hadomo ta mi hado we fifia ko onye de konu be o ma ye fia gbode di okuku cho yeah ele mi abobo mmado fia gbo pa do ago e fia nu be afia de fedo agbolo be nu ka cheta na echon landa side aba ngom de tale ko o be adofia abi ado agwa abi ado ago afi na gera pa me all right ke fia jirado ese merade onye de konu mo petela ele mi sura o me ye fia pa pa ma asipu flow ese merade enu mo pete nye de konu aya ko tradition yeah menye be de konu a denye ivolo akana mo nya se tradition ko la o ba jile chocho ese merade o ba mega don of isrogbo eto de ka no de ka mi mele be mi plo mi de nyonu de ka gbo atamwe ni ada fogbe yeah ni no nye plo mi kasinyon de kam ya think adunu ha ekwerade ele bibla metielo yeah ni o so pele bibla me ese merade ta de konu mare enyo be mi ga wore jalo mi ga wore o be mi lo wore jire good kake jukoro obe me hian yo vo awe yo vo du agba we yo vo du agba we ni kulo mi ta ga denyo mi denyo fireka mi duna ajimu ana lo pli egere me mi egbele kene je do ni me va po ora la ezo ame inu gbe mi kulo mi mele nu po ya etro me gbe ya be iku te fe me wala la hanu la sipu nu bo ma to yo me pe ese merade e yo katanye nu fafia o lebe mi soro e go be ye voti kereke mele ni o na lo pele le o ye voti kereke para ma ho na o ya ta e ya gbolo mi be de kon e le mi pa ni gbaji to gbo ko gareji ta mi woreji emeko e ya gbolo mi atole ta apa ya de ta ni yande la si o sike wa ko blanya yo kata ya apana nu polo kata todo lo kata e gbolo mi be mi no akpini news and to yo me yeah ne mi adam ya pa dan dodo ple mi afa babia o kata de ya van la ji ne nane la si o me kona o jwe ya se go me patan ko the comment section na mi because mi apo tado jinye be nka mi tutu vota mi ave to ko kata ngo ala bana mi han akpini abe duko akpini view abe pando duko han ndo mi open college yeah be duko kata ala bana te fa wala han o do to mi ame yeah e kwara de nu te fa wala han o do to fa duko ele be mi ana duko kata ni nya be nuka be ni gbaji ocho yeah mi han mi wode yeah le Ghana fe tenono yeah ta akpana nkonyenye afada justice enye nkonye prosper wise amegbe